Munyina afishiapa ebiem. Afe asako abetuyen afofida kesiwe eso. Amafo bekaya 17th of September 2017. Ena Ghana mampere His Excellency Nana Adom Akufo-Addo. Denensa ehye amamras wabra osejafo abobo hu nyina age atomawie. Ebeye amamra kase oyemamu se. August bosumida etoso enai wo afemu bia no. Enye enkaye dum kese miemfensuo enkai mpanifo a wodwumadie bia wobedie ebua ma Ghana timnya no fa hodie efri kwasi bronifita ensem na ka nyina enim se July bosumida edikan wo afibiem no eye afofida kese de ma Ghana fo no so yenkaye dum kese de mabre akwasi bronifita eja ye fa hodie eja ye peye mamu hye nyina ede ma na so mpanifo ba ye sakra womu be pene nyina ba be hye August bosumida etoso enai na kanienim enyina ayese ye de osagefo Dr. Kwame Nkrumah ena kayenim no se ba Ghana fa hodie hu na moto kese pa otuni ne so se bimpani se bio ba akofo awura ebu ba akofo so ensa enso nyakopo eni kata eti panfo bebre ne ka obo mu bua masa eni so ade hu kese etimi ebamu eti da kese se edu won ma ye kai sa panfo ni nyina de etimi hunuma pa o mu betimi ye ede mai emenne ye kaya kai eye Chief Samchas eye West Achem this year kese pa ya ono ye woni fishia apem ahawotwe adwotwe ye afi apem ahankron adwiasa 1880 to 1930 enodi no waters for asase so o kan Ghana fo a won so esombo my Ghana nkankon titimie enkaka wabra kwase broni be for my Ghana no mu on so timi bua ye businessman no te America broch memuti sabre way back in 1919 pokra na ship ya wotoye ye de twe ade hie kodi enkwasumu e de ba ye mamu a omunyina so be ye bi e be bo my Ghana ye kan the big six ye kan asrafo a okokese ye be de ye mu na ye preje ye fa hodi enti odane etoye ye kai wo nyina ye nananom ye maamenom won tudwumadi otimi di ebo ase na be ya sa Independence Day no ebetimi awie pe no ye kai omunyina ye kai omo sign the bond of 1844 ye kai omo madaromanti omo bua ma Aborigines Right Protection Society etimi awie peyo tese entokwa no ne ekonsi ye preage ye fa hodi no enyene ebi mu kan won sem bebre ese kase osaje Dr. Kwame Nkrumah nko a enye peyesa so no kwa na kotere baby na UGCC pen fokofa no ebaye Liberation National Liberation Movement enso ebaye sanso na GPC enso ebaye sanso na CPP ye ya mayoko mu die mu maye de kofa hodie ni so ebaye etuka se wo kande a eye kru akese na je Ghana fa hodie no eso ye pa ene eya fofida eno nkomo ene ye ba bedie bede de akwasi ensia enche na mechra Diamond Lady D ede bebo ede ewura eye anopay ye kase bom eno wachi agode ba konfo be siukunya na ede agode mu nsem atoaso ebo ede ewura ahosepene afisemu na no wotwe ba asa betrase biem ede mpensempense be ho ne ye ba bedi komode afa eye August 4th anamontuo akontuo ya ye tu ye ne de aba be wi ba bia ya ba bedui ebubu crash ase kra so se oka se August 4 no nko a enwie peyo August 20th nso adekese bi ekoso ose penfo ni etiri ni enso etimi hwo ye bi we nyina enkomo na etimi awie peye ye pa because se kaye ho ba bia wo bia se ye Facebook se ye YouTube se ye TikTok se ye Snapchat se ye Instagram se ye Twitter ba bia wo bia o search Adom TV wo film na ate na wo hwe so afanhwe TV so wo PSN so afato Facebook live se see na hwe live on Adom TV ti de be podi ewura botaye pa etechrentia ama August 4 yi na ba bedi hine e wo Ghana abakosemu DNT pa penfo akofa saadi e de aba e no fa de bokata Daily Graphica katafa toso enso wo kruchire emfasodia ya e wo so e de maye August 4th DNT August 4th na kasa kra eho ehia ehifa na efri e de eba ne botaye ene se ehifa na de ekọ ebi wo raise question say ama yen history yabakosem no yes someone na because enka na ka enim say yes mesi obentin asukro na bua ma etu anamoy enso na se yentire ma ne nka obibia ye mofra bede timi atiase no hunu we nyina atiase ampa ne ye kire bre bia besene twem ko se osagefo Dr. Kwame Nkrumah ne die ne mu akwapem
emi akwaje saa fa ho de ente sa de wo mpanfo bi so ta akira onso wie odwumadi pe no ebema ya bakosem no asesa asomaya na etire bebo de ewura especially daily graphic katafa ye toso ensom ansem a woka edefa Ghana fa ahodie no eho ensem woka de fa Ghana na monto ye tuye every emresantina kwasibro ni fita ebeji o my Ghana kentel so fa ye nananom se enkoa edo mo ekọ enkoa so mu etuhwe otims se ye won se the big six no na eda hodom no mpanfo a edie no ma Ghana ekọ akokese ekọje e fa ahodie no wohwe otims se Facebook na hwe se on Adom TV a saa mpanfo na da ene medical kan enye omonko a mpanfo bebre wo achi omonso ebo na so ye dani a ose bia de onkrofo edie no mu ebo masa osa no ewie peyo o ka so ntumi enka wona ebo achidom no emfrimtina akọ ahemfie o chidom hene esa so no so dwumadi a wodi no ebo yepa ti ba ka cho se ne anaje ni poso ene de wu ewremu yepa the significance of August 4th celebration ye na be ya for fida kese ewo ye manmu botaye ya etai echire DNT o se August 4th no eye da o se Ghana fo nyina etimi esomo yeni mabakose magana akomuo eno ntina ma nipa bebre kra no cherish ye 1992 constitution esasa wo ka eno ni constitution atena obese mfinchia aduasa entem enie after say ye free ye ku ahoduo emu rolling school ba ye free for ku ba ye we ku eba ye after say ye free sa ku ni nyina emu o ka constitution pa de Ghana atena se for 30 good years 3 decades yeah eno the 1992 constitution it na ye kan nyina so ne de nyina so ebobom e de ahwesem ye hwe ba bi ye free ebe ya die ne betimi aye ama that 1992 constitution na ye nyina ye kuremu a ye o man Ghana aboside ye kese ye nyina ye kan efra ho eye no ye betimi ato akoso ahyem kina ne ye kuremu ye sene be ye o kire ba bi ye free eba eye ku ya betwe oman asan ko na chi bebre empuntum no yes an konko wie ehonom so ebiem sinto be na ba ye 1992 constitution se toto enne ya brabo ya yebo ye toto se na wiase nyina so etumpon e de ekona die na o se etimi ye e de fa ye constitution se na be ya sebio emma ne mo bi pokra timi se ma me tu aban engu emma ne mo bi kra timi pokra se aban kra tena so ache onye hwe mfa maye ne friend accountability sa ba betimi akoso abu nkunta kire manfo na manfo so enya komato yem se ampa abampo kra tena so ache kra na sebio ne wo ye no ene o man kan kono ewie peyo ebi mo ka se o hwe ye constitution na ye political constitution ti adane tumedie ne nyina de ahye wona ekuta tumi e wo ye mamum ena temamfo no se constitution ni primpunto fa ho de yedie enkanko ene abrabom fefede edemom no e wo twetwede e wo abrabom ebi mo call for developmental constitution ye de baade ye betimi afefa mama odo bi etimi atumpon wo abrabom ye kan developmental constitution amanfo e call for na ene ye political constitution no tweka bi wom ana ebo ebra ana esi epai ene komodie ne me se edoso ye pa so yi ukasafidie no e de free hanom na se obu oni pokra dwe even a second pokra e wo so a wodi amia ye pa oba koso na hwe Adom TV Badwam dwumadi ne free sabre kopem se no nkro ebebo ma mechira Diamond Lady D enche ebo e de ewura kasebo nam na ewie kasebo de bo de ewura yada wakata awodro no emu edward katem simsi hwe TV na wo so hwe sese ya penfodo JB dankwamo penfodo bi ababua ye ma omai ya bedu ba bi edu no ye wuro mu nyina pictures ne kakra tene ye bo bia abose obia bakosem e de akiro sa the big six na kasakra in general no ebia afi na akra no waduru ebia GHS ya hyase akiro ebia afi na waduru SHS ya hyase akiro etire ebesem awofo no mumma emofra no emfiri ho because say enne eyomuda ye pese emofra no eti ya bakosem ya mamre ya manie asi eye se ne be ye omusu enyini nyina no ebetimi ewura omusu emu etina awofo no mohwe nyina na mane so no etemu chen ye omu nyina so ehwe ebi